Danas je subota i odlučio sam da izađem da fotografišem jastrebove. Životinja se krije radi zime same i tako teško je uočiti, ali šta je sigurno, koji su cijele godine aktivni, pogotovo u ovim hladnim trenucima, to jest hladnim danima, su ptice i jastrebovi koji nisu normalno selce i tu se nalaze. Pa sam danas odlučio da izađem da fotografišem jastrebove. Evo nas na manjem usponu nekog brda od Alpi. U podnožju dole nema snijega, ne znam koliko se vidi. Mjesto se inače zove Kohel, po nekom jezeru. Kohel ZZ na njemački znači jezero. I pogledajte, samo hoću da pokažem ovu idiličnu sliku sa snijegom, jer kao što i sami vidite dole u podnožju nema, a evo po Alpama je već uveliko bijel. To je to. Tako da, što se tiče jastrebova danas, zaboravio sam da kažem jedno, iz kojeg razloga, na primjer iz auta fotografišem i snimam, iz jednog jedinog razloga što su oni jako osjetljive ptice. I u slučaju, na primjer, kad bi ja stao i da izađem da bi im fotografisao, one automatski pobjegnu, odlete. A ovako iz auta, već poprilično su oni navikli na ta auta koja, pored puta non stop po putu, mislim, hodaju, to jest voze se, tako da njih to ne predstavlja im opasnost i oni su onda mirne i opuštenije. A čim bi ja parkirao se, kao što kažem malo prije, i da izađem da probam neki kadar bolji da uhvatim, teško automatski one se dižu i odlete. Tako da su jako osjetljive i iz tog razloga, na primjer, imao sam ideju, što ne znači da je neću sprovesti, možda u skorije vrijeme čak, da postavim negdje šator, možda čak i ranije doći, postaviti neko, improvizovano drvo ili panj ili nešto tako, na što bi spustio hranu, to jest kupio malo džigerice, piletine i tako, da im stavim da bi primamio, koji za većinu životinja hrana je, pa i nama samim, jedini i najbitniji izvor života, tako i njima. I smatram, s obzirom da su one izaštrenog vida, mislio sam čak da im nešto da okačim ko neku nit ili ne znam ni ja, tkanine, komad crvene, čisto onako da leprša, da bi im to skrenulo pažnju. A evo u momentu jednom gdje sam naišao, jutros, evo vidjet ćete na video kasnije, naišao sam gdje ih ima možda preko 10. Na tim livadama ima jedan kružni tok i sa svake strane su oni tu. Mislim da su to jastrebovi mišari, morat ću još jednom da proguglam, onako sivo-bijele boje su i to je to. Nije mislim, nego siguran sam, jer su oni tu po toj livadi baš isključivo tih miševa što love i tako.